Nō rere tiwi kia hoki atua nō tātou ki Waitangi i Naia nei kei reira a Orini a tipene liche tatari mai ana ki te whakatere ake i ngā whakamārama mō tētahi atu kaupapa whakahirahira ki roto o Waitangi i tēnei wā tonu nei. Orini, kei a koe te wā. Tēnā koutou e te iwi ai kātahia no te kāwana tianara a tā Jerry Matepara ka whakatūwhera i te whare taonga hou o Waitangi kua tapaina ki te ingoa Māori ko te kōngahu. He kuputira no te tai tokerau ake, he rite tonu taua kupura ki te whenua, arā ko te kunenga mai o te tangata i te kōpū o te whaia. I tikina mai tērā ingoa hei kupu whakarite mo te oroko tīmatatanga mai o tō tātou whenua a kātia ke te iwi. Koinei te wātua tahi ka whakapāhotia atua i ngā whakāhua mō te whare hou nei ki te ao. Te pūtaketanga mai o te whenua, kei te Māori o enei taonga whai mana e puriti ana. Koinei te paukara o whina kupa me ona whānau. Te paukara e mau atu e rātou te rōpū o te matekete i te tau whitu te kaumārima. E iwa te kaumā iwa katoa ngā taonga kei te whakakitea, ko etahi kua koni i te ruarau tau te tawhito. Te nuinga o ngā taonga, no roto te tai tokerau, te nuinga o ngā taonga i konei mai i ngā whānau o ngā rangatira i waitohua te kawenata tua papa o Aotearoa i konei. I tēnei wā e takoto mai ana he kape o te tiriti, kei te ngana tonu te tarati kia whakahokia mai te tuhinga tūturu ki tōna ūkaipō. Ko haere tonu ngā kōrero, whiriwhiri ngā kōrero mai ngā kaiwhakahaere o tēnei wāhi me te kawenata me ki o rātou ngā archivist. Tata ki te 1 miriona tāra te utu o te hanga, he peka no ngā whakahoutanga e te kauma 4 miriona tāra ki te papa o te tiriti. He tolu ngā tau kua pahuri i te wā, he wawata noiho tēnei. Hoino, e tolu ngā tau, kua whakatina nehia mai taua wawata. Ko te aronga matua o ngā kaitiaki i te whare nei kia pūrangi a Hawaii kia tātou no Aotearoa tonu ki ngā kōrero tuku iho, tō mua i te tiriti a moro ki nei mō te tūpono ka tūwhera o tātou ngākau ki te ito o Waitangi. Ka mutu mākona pea te tangata e mātau ai ki tōna tuakiri me tōna ahurea, haere ake nei. Toia ki tērā pūrongo e te iwi, kua whakai mai, kua ki mai ngā kai whakahaere, ka whakahokia mai te wakaputanga te wakaputanga i hainatia i te tau 1833 ki konei, hei te rua te kaumāwaru o Oke Topa tā rātou e whai ana kia whakahokia mai. Orini, hei a pōpō te rā nui o Waitangi, he hanga whakaritenga hei whakanui i te waitohutanga o te tiriti ki roto tonu i a Waitangi a pōpō. Tuatahi ko te tāinga karakia o te ata, hei te rima karaka tērā ka rauhi mai, ka taitai mai te hunga ki konei ki muri i au, ki reira ka tūwhera ngā mahi o te rā, he kono he te ki konei ko ngā mahi hākina ko ngā huihuinga ia te tau ki te marae o te tino reira, ko ai wata āhuatanga anora, me te hia maha o ngā kaupapa ka whakahaerengia putanua i te motu e skore. Kei runga noa tu Orini e mihi atu ana ki a koe i e nā whakamārama au tēnā rawa atu rā koe.